Belap Kuki channel tuso LAHKHOM ni hozo se labon on nikupa tunong jong VANNOI THUSOH chum la chum ho anabe khom kiloite Israel le Palestine kikah adam thailo na umjing banga hung umjing chu achisa nisim somle thum Monday ni khon Israel sepaitin Gaza Strip sunga bom LAHKHOM na ananei kitta vin hi Israel ten saidung zuyun Gaza Strip sunga Hamas ten lainoi lama galman cha ahide a rocket ho asim na mun chu akap sin win asayun hi Israel te buluna chu achisa igin ni khwa Palestine Den of Lions tia ki hon rocket na Israel gamsung kaplut na ain neyo bulu na ale kamovin asayun hi hicha chun Hamas ten Israel gamsunga rocket tampi kaplut na ananei kinovin hinla Israel te Iron Dome in anating anakapla 18 Israel sepaiten asayun hi Israel gamsung Gaza to kigamgina umla El Red Siren anagingin Hamas ten missile rocket kapna hi ain naked na laidingon asayun hi hinla Israel ten abulo na mun huatsun thina man nawang ampoy ikitin kumsang ni somni lethum kumsung tu chanhin Israel le Palestine ke ka ke boine zain Palestine mi somni le sage chule Israel milham ko in thina ana tu tawin hi Sudan gamsunga sipaite vai home ten tu tha chun Russia to kiphat sa na ananayu to olhonin Russia Navy ten Africa gam kailam Red Sea tuipi pama Navy base anei thei ta adingun thusu chun asai hi thusu in asai bena hichi kinop to na chela theina dingin ahong lungding Sudan gamsunga ke vai home na government simdo ahong hi zo le chel paiding a hi tin asayun hi alangkhana Sudan in Russia anga angi hola khopin khatchu African gamsung dinga galman cha ale sipaite ngai cha no ning lingta api dingo hi kiti hichi ki gon hi hong chil ha le Russia Navy ten Red Sea tuipi Sudan mun poimota tuipi pama hi sipai zathum wal Navy galsat kunglin li ho pansa na thei Navy base ake hon thei dingo hi tai hichi chung chuna chu nuclear garment cha aputhei konglin zong apan theina ding chunga Red Sea le Indian Ocean chan tuipi chunga hi Russia ten hata thaneina ke bena anei be dingun akisai nahi chule Russia konglin hon VANNOI tuipi chunga kalson lena anei tingole hata tha ke pi bena api theiding a hi kiti hichi ho to kelhon chun Russia in sadana denga galman cha angai chan ho hong lungding kum som nilanga sunga api jingdingo iham tia alangto gela kinup to na achela be thaile kum som chanjong asu saw be dingun asayun hi geldo thai khat chu Sudan gamsunga hi achisa kum sang ni somlako kuma mi pi lung heilo ke pin hon sipaite atil do ova changtuma vai hom Omar al Basil vai hom na chu anasu lo an hi hichi zawa ki pana chu gamsung hi politics lama boina khota anato uwa tu chana he sipaite thanai na noya umuwa hi nikhunga ta aluding the runway to a billion opportunities ti tupi mangchan Aero India 2023 chu Indian Prime Minister Narendra Modi in hondo na ananei ta nahi hichi kin ngon chu Bengaluru khupia Yelahanka Air Force Station mona ananayo ahin Indian Prime Minister Pannan Defense Minister chule State Chief Minister hon kin chu opna ananayo vinahi kin gona Indian Prime Minister Narendra Modi in holimna ananei na India in honglongding kumkit ka defense export equipment hi $5 billion mansat export boldo ading India in agot dan ana season
chole achi sa phana gamda nga kon galman cha chojing a hi nawa kona gampama galman cha zu do ding a hi theina dinga India ki gudan ana sejin hi hichikin kiman lo na chu aviation lampanga Indian industry hon technology tha tha po do theina ki bolini ki se nahi tu chunga ki bol pin hi vel som le li chan na hitan hichia chun company zigit walin athil sem ho vet sana an nei diu chule made in India noya lenna chichom chom jong so do na an nei diu India in defense aerospace lampanga abol theinau vet sana an nei dingo hi kiti geldo thei khat chu tu chunga anata lango galman cha ho hi phat masalama pat kinai pi gam phachom pi hwa jong zo do na an nei uwa mabana jong India in hata export bol do na dinga kingon anei chu hi Indian Defense Minister Pumakainan chamhlat gam somthumle ni akon Defense Minister hoto conclave anei khom dio chule gam chum somlatuma kon Air Force Chief Hon Palai Senior Air Force Officer ho hin soldingun akisejin hi hichun het gilna kele atunale ki het thim to na Air Force leadership level a hata asan sa beding a hi akiti Pakistan in Ukraine kithopinan galman cha apizinge tia thusu chum hon anasai jingna bana tu tha in Iran in jong Russia adinga galman cha za chum ho chu Russia sipaite man cha adinga anapi jingkin ovin asayu nahi United Kingdom pansa nitin thuso The Guardian sin anapondo dongzuin Iran hin tui kongle passenger hi kong homangchan Russia adinga advanced long range armed drone chichom ho chu Russia apizing ove enatin hi Russia Navy te manding may jinjong drone somligit ta api do taon asayo nahi geldo thai khat chu Russian officer hon achi sa phalha sunga chu Iran vilna ananei uvu anahi ichia chu Russian officer hon drone za chum sahit apna adang tampi ho dai anikilhan uwa hichu Iranin Russia gamsunga anatha lut zi anahi hichi drones hochon kilometer zani walam melmate pansana aka pha thei ahi phat masalam pe apan Iran hin Russia ki thopinan drones ho apizinge tia anapon do chu ananil kalzingo anahi thulunin asaibe na chun Iran te hin athabin drone ho hin hata tha anei na dingle aki kaplut namun ho aha chia su sit na anei zo na dingin asim pha jingove atin hi Russia tin Ukraine kamsung pumpi drone kapna ahin neuwa Ukraine mi pi milham hon aha tholal peno chu atamzo Iran te khut su drone ho hi ahi ekiti geldo thai khat chu ichi thu ho ong ki seido lai hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in Europe gam ho ban nei cha an chu na aki thu pi naw ha ta akal sawa ahi de a galsat lenna fighter ho jong api na dingowa ha ta team na ne hi aji chu Ukraine officer ho ta sandong zuya ahong longding ni sim som ni lali Russia in Ukraine ahin bulu zawkal kumkhat hinna apa na hi ha ta Russia ten Ukraine gamsung hi athabia bulu na hat chele kho cha hin nei dingo ta sanna anayu chu hi tuso panapa na sinasan nga ho se achung si wa gi panaw ke ko be tuso thai mukit ka vin mabonon mangphale sibe